Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan a Raquel. Iti Kawayan City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ididamo makunak anasingpet ken naparabor ti asawak. Ngam iti panaglabas ti aldao. Nagparang ti pudpudno akababalin na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta mo ti trabahom itinagmalam, love? Nasayat mat. Napintas ti negosyo kita. Adu dagiti agatang iti motor ita. Sa bagay, manipod idi pandemic. Adon ti mayat nga agmotor, tangim mina mangaminan ti pasahe. Ba nagapabor kanyak? Ngimatu ti sales mi, manipod nagpandemic. Ay, love, adan sa nalipata man. Anya ko ma? Ti pasarabom kada kami iti anak na Sana na masapol. Isupay agastos. Ang sigod Sa na. baliitan, Raquel. Sa baliitan. Ngam, Kaya't kung ad-adda pa'y arumang ay tayo. Isuanas kan ti panagsalimat-mat. Naggasat at talaga ni Manang Raquel anya, tatang. Uray si Kamet, Celia. Nagasgasat ni Manang Taapay, mate. Nagrang ay tinegosyo ni Bayaw Felix. Agasam ngay. Isuda ti akin kuko iti may nga outlet ti agtagtagilako kadagiti motor. Ay madamot ka partner na itinegosyo na. Uray pa'y tatang. Tadwada laang nga agudwa iti birok da. tatang, nangag ko ti saritaan nyo. Eh, Ti asawak mo ti pagsarsaritaan nyo. si Kamat gaya Manang. Nasaya at man ta nakapasyar ka diti balay. Win nga paiso, Raquel. Nabayag adi kay may dito'y balay. Ay, pasensya kayong tatang. Saan nga min akayat ni Felix apo masyara? Anya? Nay, saan mo tasigod akasta ti asawam? Ne, Leia. Agar aramid kamot gayam iti assignment mo. Wan, Daddy. Akisak pa'y kada kayo. Awon gayam. Dagiti kakabsat mo. Nakaturog na ni kwarto. Kasta ka di. Kadwada ni mami yo. Kuha, Daddy. Napanbit iji balay da lolo. Imbagak ka ni mamim. Asaan apo mampanaw dito'y balay. Kasanon, no adda ti mapasamak ka dagiti kakabsat mo. Kat babasit da pa'y. Saan, Daddy? Nakaturog damat. Kan adda akmat ngagbantay. Sumangpet tulaeng. Ada akon Felix. Nabitak mo't lang ang ijabalay da tatang. Uray pa'y. Diyak kayat apang panawam dagiti anak ta. Diyak kayat! Kasino mo tatagdur-durbel? Good morning, Ma'am Raquel. Kastamat, Ruben. Ngam saan na kon nga awagan iti ma'am? Manang Raquel latnan. Kababain mat, ma'am. Bus ko ti asawa yo. Uray pay. Diyak kayat nga awagan nak iti ma'am. Ay, wan gayam. Anya dagita bitbit mo? Kuha, ma'am. Manang. Karne kanat natang dagitoy. Anya? Papaitulod ni Boss Felix. Kasta ka di. Adda ngamin napan ko ginatang iti palengke. Ket imbaon nak ni Boss agumatangan iti karne kanatang. Ay, una yun tibos mo. Mala, agyamanak iti panang itulod mo kadagitoy Ruben. Apay mo't nga imbaon mo pa'y ni Ruben nga agatang iti abasto tayo. Tapay. Dakas ka di. Awan, ngamket di, naisturbon jay tao. Uray pa'y. Siyak tibos na. Wen ngam adda akmat ngagpalengke. Takayat mo man ang tirumwar? Tapno kumkumpormi man ang tipapapanam? Felix, si kakadidaytan, Manipod ita. Diyak kayat akanayon ti irurwar mo. anya ka din ti mapaspasamakan ka. Basta, ti saok titong palam. Asikaswam kit di dagiti talong anak ta. Kasta matar aramidak. Hawan gayam, manipod ita. Ipakitam amin kanyak ti resibo
amin agad gatangam. Kan amin alistaan dagiti amin agad gatangam. Apay mata na kasya ti asawa. Nagbalbaliwan. Kasla sa anak nga asawa. Amin kat kwentaan na. Mami? Agsangsangit kayo? Kabayatan di pa naglablabayo? Ko anak. Si kamat kayam. Awan na ito eh. Adala na lagip ko. Anda ka di problema yo, Mami? Awan anak ko. Awan. Apay ngarot nga agsangsangit kayo? Ko ang amin. Adala di may nagkinaawatan kini daddy yo, anak. Nagapa kayo ka ni Daddy? Saan? Gagangay ti agasawa. Adala ta saan da pag kinaawatan. Ala, mapan kakit di agdigusan. Tani adda pa iklasem. Wan, Mami. Sanda ko na pagparikutan pa'y. Ay, kaasi kayo mod. Tadwa pa'y ti adding ko ababasit nga awiran nyo. Okay lang, anak. Kat pagyamanak unay, tanasingpat ka. Matultulungan na kadagiti ubra dito'y balay. Adang samot parikot ni Manang Raquel, tatang. Apay anak, adda ka din na sa unimanang muken ka, parikot na? Kaslada parikot na ka ni Bayaw Felix. Anya kano dayta? Kuha, tatang. Anya akwa? Nagbalin ka no ang naimot ni Manong Felix. Anya? Sakot, naingat kanupay kan kuha na itan. Bayam, kasaritak tuman ti kabsat mo. Mapan ka kumay di balay da, tatang. Ay, wala niya. Nabayagan na sa anak ang nagpasyar ijay balayda. Adaawag mo, tatang. Nay, inimot gaya manang mau. Pagsasaritaan talaeng, isunti umawawag. Hello? Tatang, no addaman wayayo. Da kayo ti umay dito'y balay. Nay, apay ka di Raquel. Ada parikaut? Kung ang aming tatang, sa anak ama ka umay dita balayo. Iso ada kayo kumanti umay dito'y balay. Sige anak. Pumasyarak di tabalayaw. Nakapasyar kayo mat dito'y balay, tatang. Wen anak, tadyak mo't mauray ang dagiti agiin ang agpasyar ijay balay. Tapay, tatang. Umay kayo umutang iti kwarta ka ni Raquel? Ha? Ay, isaan barok? Kailiw kayo mo't iso nga imayak. Nasayat no kasta, tatang. Nasayasayatan tinalawag. Maawatak mo't tirigat ti kwarta ita, barok. Gusto ka, tatang. Saan ko apid-pidutan ti kwarta? Sa maysa, adda plano mi iti business partner ko. Ngagpatakder kami pa iti branch ti negosyo mi, iti sabali nga ili. Ay, nasayaat na ita, barok. Tatang, planok ti agbalin na milyonaryo. Isu akas taunay ti panagsalukag ko ita. Ne, tatang, adda kayo mo't gaya man. Itay kayo kadipay. Sa anak pa'y mo't anabayag unay, anak ko. Mga sagana ka man iti merienda ni tatang, Raquel. Amang ano itay pa amabisbisin. Darasam ti agunay. Ay, pinaburbur matan ni Felix tilugan na sa Pimanaw. Imawag namin ti business partner na, tatang. Amangan mo't numakaungay, gapo iti panagpasyar ko dito'y balayaw. Saan mo't siguro, tatang? Madlaw ko adakkel ti nagbaliwan ti asawam. Manipod imasinso ti negosyo na. Jak ilibak day ta, tatang. Day ta tipod no. Kan apay akimutong kamatan. Kasta ka di, tatang? Ay, kasanumat ngamin. Ultimo sintimo, bilangan na. I-audit na amin. Ay, una yan ti asawam. Kasla agbabawi ak pa yan anak ki asawa kan kwa na. Di kag panunot iti kasta. Talaw dagiti anak yaw. Binalaagan ka ide, nga amumpay ahusto ti kababalin na. Nga man niya ti inaramid mo. May salaabulan ti panagnobyo yo. Nagkasar kayo na dagos. Day ta tidak kalabidot ko, tatang.
Nagsingpet-met ngamin ididamo, kan naparabor pa'y. Ala, at daditan. Nasken asangwem ti biyag mo ita. Ay una yung tiwara dito'y salas. Kasano? Nagayayam dagiti dua a kakabsat ko. Kat apay asaan nga yornos ti inam. Nagluto itay. Sa nagdalos. Kan nagsibog ka dagiti masetas ijeruar. Day talang matinubrana. Di na pa'y mat mamintinar ti linis dito'y unag ti balay. Siya kung timang yornos ka dagiti wara ti kakabsat ko. Kasimat ni mami. Saan mo nga isakit ti inam, Leia? Tadagi talang mat ubra dito'y balay ti araramiden na. Kan, apay anabayag anapan na grocery? Amang ano adan iti dalan na, daddy. Saan la ang agar-aramid ti inam, iti saan ko ang magustuhan, Leia? Ala ni daddy, nagsingpat ni mami. Di na maiturot ti agaramin iti dakos. Adda akon, Felix. Napanak pa ngamin nagpalingki kalpasan ti panag-grocery. Ginatang kong dagiti daduma akasapulan tayo. Nakisinarak kan samat iti lalakim. Unay mo't daytan nga bagbagang, Felix. Di ka kadimabain. Si sasango pa iti anak na. Uray pay. Kayat ko ang mangngeg na, ajak tupulos kayat arugitam ti ulok. Jak ipalubos. Lagi mas matanda ito adyos, manang. Sige lang ang ading ko. Agmerienda ka. Dayta cake. Siyak tinangbik dita. Mangan ka lang. Talaga? Iyawid ko itong dagito manang. Akuray ka. Apay akasla, limlim tagmot dagita matam. Adda nga imalas ti ugali ni Felix ita ading ko. Saan ka di pa'y nagbaliw ni Bayaw, manang? Saan? Agasam. Pagat atapan nak nga adda ka no lalaki. Ay, unay mo ti kastan. Jak amo no apay akas jay. Amang ano isumot ti adda aramid na, manang. Anya? Kasta ka no dagiti adda aramid na. Ipulagid da ti aramid da iti sabali. Ay, jak amo no niya ti aramid, Axelia. Talaga ang mariribukan ako na yan. Duktalam ti agpayso, manang. Kasano ko maamaramid ko data? Di na kaya't ang pumanawak dito'y balay. Nagpaikabil pa iti CCTV di tabalkon. Iso ang mamonitor na amin agaraw ko. Unay mo't gayam ti kastan, manang. Unay mo't tan ni Manong. Anya ti ginagara ti kapsat mo dito'y balay? Nagpasyar laang kailiw na dagiti kakaanakan na. Ti kunam kit di, kat mabisbisinan. Iso nga imay dito'y balay. Anya? Agpay sumat. Ta dito'y balay, naimas ti merienda, kan sidaan. Saan akas ijay balay da? Bulbulong ti sidsidaan da. Saan ka kumamat akas na, Felix? Taapay, isakit mo ida? No saan asyak tinaasawam? Kasjay kumamat ti biyag mo ita. Anya? Kasla kamat kalding abulbulong ti sidsidaan. No saan asyak tinaasawam? Ala, maturog tan. Masapa ak manin nga agriing inton bigat. Agsarita tapay. Nagasat ka kit di kanya ka, Raquel. No nalipata mon, ipalagip ko kan ka. Akas taunay ti rigat ti biyagyo, idi pinakasaran ka. Uminom tapay. Ruben, layos ti arakan pulutan dito'y birthday ni Paribong. Angan, nabartek kayon saan, boss? Saan pay? Kaduan naklat nga ginom. Katini, busy ni Paribong. Itulod kayon, boss. Ang mga nubirbirukan na kayo ni Ma'am Raquel. Nalipatam samat. Asyak ti bus mo. Amok day ta, boss. Awagan man gid din ni Raquel. Ibagam, asaan ako nga agawid. Tamaturugag dito eh. Angam, boss. Aramidam, wano, ikatan kay ti trabaho, may tamat laang. Sige, boss. Awagak ti asawa yo. Api-api nanawan na kami matan dati. Natayan ni Daddy Midi isang patday di ospital, anak ko. Nadisgrasya. Naputan na barbarta ka nagmanehoy di rabi. Apay nga minasaan ani Uncle Ruben tinagmaniho, mami.
Pinagawid na ka ni Ruben, anak po. Ang mumat ni Daddy, naturay. Noay niya timbaga na, iso ti matungpal. Leia, umay ka naning. Mapan ka pa'y mangan. Wan nga agpaiso, anak. Kaduan na ka ni Antim Celia. Saan, Mami? Auntie, diyan pa'y mabisin. Kaya't ko abantayak lata ni Daddy. Amok nga itisan nga agbayag. Itulod tayo ni Jay Cementerio. Makatawanin tinapalabas, manipod pimo sa iti asawa manakaw. Wan, tatang. Nakailiw-liwag ka siguron. Wan, tatang. Ngam na sakit kinamwak. Ha? Anya day ta? Inaklon ni Ruben. Ngad da babain ni Felix. Anya? Iti day di rabi apan nakadisgrasya na. Agturong iti ayan ti babae na. Kasta ka day. Wan, tatang. Diyak la impagarup alinip-liputan nak ti asawak. Impagpagapok lang amin kadagiti anak mi. Iso a pinaspasensya aklatan. Kasla ak may sa abalod idi si bibiyag pa'y. Ngam inibturak ti amin para iti pamilya mi. Ala, pakawanem ti asawam, Raquel. Iti kasta, malaganan ti riknam. Wan, tatang. Napakawan ko. Katagyaman ak iti Diyos. Gapo ta iso tinang tartarabay kanyak. Tapno madaarak amin dagito yapan nubok. Tapanagrik na kita. Kaslaak nakarwar iti pagbaludan, iti naunday apanawan. Saan akon anaki asawa pa'y Mr. Lonely, impamaysak ti atensyon ko kadagiti anak ko. Iti likodan ti amin, nalidayak latta iti ipupusay ti asawak. Ado ti agkungkuna amaki asawa akpay, ngam ingkiddeng kon nga ipamaysa ti imatang ko kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Raquel. Raquel, pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, addan iti nagkaysa abiyag ti asawam. Isu ati saam nga impaaynaken ka ket lipatemon. Tunggal tao, adda pagbiddutan na. Tano si bibiyag kumapay ti asawam, nalabit a nakaamiris metten. Ket agbabawin iti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Raquel, iti Kawayan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.